Ya naha em debası beşa duyem ya ve bername ben Muhammed Said Arzu amade. Muhammed Said merhaba bkhirati. Merhaba, ben baş var. Herhebi. Gelek spaskim. Mamusta tunhal çınarı. Eli ezli çınar edeceğim. Pırkev hoş bum. Mivane mejij. Çınarı hoş nastike. Fehim abi. Eli Fehim şıkşiş çınarı. Dreslerim ji Ha. Dreslerim ji bir rezari sılav dikim. Gavad dit mi goyru gelo roja çınar ya. Hır bızılı. Nave kenek balkeşe. Mamusta nave gündete telvideri mekteba seretayı xandiye ilkokul paşe derbasi xana akhbar ji nave çınarı kurdiye. Hır bızılı gündek mezine mamusta. Küçük mamose. Yani anaste çar maltedene ama heri mezin gori temene xwazim çarda pazda maltedi her küçük bu. Pır nezi çınarı. Navê jî zil ev Türkî jêr dibên bambû dema hatin ava bikin xirbe hebûne û zil li wir hîna jî zil hene wek avik ji bîr mîra diherike ne wek çemayê ama wek cihokê diherike zil li derû dorê hene. Ew qamiş falan çêdibin. Qamiş e yani. Belê belê. Rast e. Mamosta hanek em dixwazin te ji nêz ve nas bikin. Behsa berhemê te bikin. Tu helbestî nivîsînî. Peranî te Tirkî nivîsandine. Wisa xuya ye. û paşê jî Na mamoste. Çima tiştekî wisa cem Tu heb serî mixabin wek emin nivîskarê Bakur gelek jê em jî ketin ber wî baya me bi Tirkî dest pê kir. Tu heb bi Tirkî mi çap kir yek helbest û adi jî lêkolîn wek pirjinî û di dûr me xwe ji ewl de min zimanê xwe xwedî derdiketin wek me hîn wê baweriya me wê hêzira me me tune bû jî çi bû em bi vir rexnedayîna xwe jî bidin û jê pê pirtûk helbesta bi Kurdî çap kir û li dûwê jî wek dosyakî wek mijarekî nû wek di bin banê bîra helbestê emin bûyerê li Kurdistanê qewmîne pêş û elemê hatine serê me her gavê me gomê mijarekî bidin bigirin dest diwan yani ez wek berhevkarê amadekarê wan pirtûkanim wan dosya emin li ser robozik Halepçe û Şingal me sê dosya vêya wî çap kir. Her kîja nivîskar dibe li ser emin Halepçe helbest dikî hebe an dostisê kurtejiyana wî û wan helbesta me xist wan pirtûka vêya wî me çap kir. Yani hat ecibandin me gom rêkî were jî bo neyê jî bîrkirin bîra Kurda tüm zindî bimîne. Baş e. Ew her bi dome. Bila bîra te de be di nava bernameyê de eger bikarî bî helbestek du helbestê xwe ji me re bixwînî kêf xweş dibin bi dengê xwe bi xwendina xwe. Mümkün e Ser çava mamoste. Bila hazir be mesele ev e. Mamoste ez behsa jiyana te bikim. Te gotiye dibistan mi li gund xwendiye paşê jî derbasî Çınarê bûyî Xana Axbarê. Navek xweş e Xana Axbarê. Paşê jî zanîngeha Cumhuriyetê beşa civaknasiyê te xwendiye. Civaknasî yani sosyolojî te xwendiye ne wisa? Belê. Zanîngeha Cumhuriyetê li Kudirê Sêwasê. Tamam. Duan salan da ji ber sedemên polîtîk demekî kin hatî girtin pişra jî li Gaziyê zanîngeha Gazî ew jî li Enqereyê ne? Belê rast mamoste. Te lîsansa bilind xilas kiriye. Ji zarokatiya xwe ve bi edebiyatê re wêjê re eleqedar dibî di salên zanîngehê de tevlî hevalê xwe di navakarê kovara Kızıl Irmakê de cihêgirtiye. Edîtoriya kovarê kiriye. Rast mamoste. Pir xweş e. Di çapemeniya azad de di beşa înternetê de çend nivîsî wî hatine weşandin. Di demekî wekî din di nava hevalê xwe yê wê ji hez de tu bi wan re bûyî xebatê zimanê Kurdî te daye meşandin.
ev tiştekî xweş e. Yani pêşî bi Tirkî dest pê dikî, paşê jî hêdî meyla te çe ser Kurdî. Çawa çi çêbû, çi bû sebeb? Nişkeva te got ez Kurdî binivîsînim. Yani ez wê merak dikim. Tiştekî bû sebeb ku tu nişkeva şiyar bî. Çawa çêbû yan ji zarokatiyê ve eleqeyekî te heye ji bo Kurdî? Mamoste bi rastî bi hevdûr dimeşiya nivîsî ama em bên helbestê bi Tirkî û bi Kurdî lê mixabin ê Tirkî bêtir bûn. Yani em bên di salê nodî jî me wek bend dikdidi nivîsînê bi kurmancî lê weka me got mixabin ê Tirkî bêtir bûn û em bên bi rêk û pêk dihat nivîsîn. Piştî mere ket nav qada wêjeyê wê hêza bi merev çê dibe. Mere derûdora xwe naz dike, hevalê xwe naz dike, mere baweriya mere bi merev çê dibe. û bi vî hawî me biryar bi ser kurmancî beşxwe berê jî hinek hebûn. Îja em bên wek kêmaniyê xwe me derbas kir bi perwerdeyê wekî di Pir baş e. bernameyê cuda bi vî hawî. Pir baş e. Kurdiyê te jî pir xweş e. Fesîh, zelal, herek berdaxivî mala te ava. Merov hêvî dike, ji xwe armanc ew e. Merov dixwaze hemû cîwanên me, gencê me bikevin ser vê rê pêşî li asîmîlasyonê bigirin. Ji xwe armanc ew e. Armanca televizyonê me jî ew e. Derdê me ne ew e, em tenê agahiyekî bigirin bidin temaşevan, bidin milletê me. Mesele ne ew e? Milletê me dikare agahiyan, înformasyonan, şîroveyan ji pir deran bibihîse. Ama mesele merov çawa bikare be Kurdî bide hezkirin bi civaka me bi milletê me. Evet. Ji bo wî yani yek ji wezîfê me ew em Kurdiyê herî xweş baxifin. De wekî din mamose tu endamê pena Kurdî, endamê komeleya wêjekarên Kurdî jî li Amedê ne komeleya wêjekarên Kurd li Amedê ye? Rast mamoste. Wan jî civînê xwe çêkir bawer dikim du sê hefte berê. Li Çinarê xana Axparê li dibistanekî taybet mamostetî dikî tiştekî taybet em bahs nekin eleqa wî zêde bi jiyana me ya kurdewarî tune herhalde? Na, mixabin. Wê demê tevlî nebin. Bir daha helbest e çok eşli evlilik lêkolîne banga bedengiyê helbest e ji weşanên sala 2019 da te nivîsandiye rast e yani çawa ku merov dibîne ku tu heştî û yekî da hatî dunyayê û te zû dest bi jiyana nivîskariyê kiriye mamoste. Bîra helbestê yek heye robozik. Te robozkî kiriye robozik ne wisa? Rast mamoste nek mikir rastî armancî me bi vî hawî jî hebû em navê wê sererast dikin. Navê wî robozkî robozik çawa tarîf dikî? Berê navê niştecihê wir me ji wan pirsî ji xwe ew jî dema vê kare seteb serê wan hat qewimî di wir de ev rojnamegerek şaş fehm dike û bi wî werxweş tê bi wî hawî roboskî dibe û bi wî hawî berbela bû. Ama di rastiya wê em ên li Herêma Kurdistanê nav giş bi wateya wê girêdayîn wek ana di serî we qala navê gundê me kir xirbezil dibên ev çi navik em ên çawî balkêşin yani xirbe û zil me anî berhev bi vî hawî em ên çelê wereyê çale em bên îja robozik jî ji wir robar yani çemê biçûk ji wan dibên ro îja çemekî em bên boz di navbera spî gewr deyê yani navê ji wir tê robozik. İja bi vî hawî me got navê wê jî sererast bikin. Çawa wêneyê Pirtûkê jî hevalek rojnameger qêz kiribû em bi wê jî şêwirîn wekî de jî me lêkolîn li ser kir. Ji xwe bi vî hawî navê esil robozik e. Kesî watan nedan navê roboskî dişibiya navên bajarên Rûsyayê roboskî eleqa wî tune bi Kurdistanê bi Kurdî rast e. Bîye wekî ew ê pir caran rojnamevanên Tirk diçin wê derêtînin diguhere. Mamoste
وکی دین تمام يعني قالك بيرا هلبسي حلبچه هي بيرا هلبسي شنغال هي يعني كومكوجي كو هاتنا سري ما وكي برهم جوان هلبسي رقصيه اگر تو آمده بي ام بكيف خوشي دخوازن شته گودار بكن هلبسي كتاب بدنگيته مامۆستا سەرچاوە ئەمێ ji pirtûka banga pêdengiyê navê xwe dayî wê helbestanê bixwînin وكي دنجي تماشيوانن ما جكو دري دكرم پیدا بكن برتوكاتي تو ويجي جمرا ببيجي li ser înternetê ji xwe heye di hemû pirtûkxanê tên firotin li temamê bajara û li Amedê jî em tên li weşanxana jej li pirtûka Kurdî li berê aram bi wana payîz pirtûkê lê tên firotin tê Kurdî tamam li Amedê karim vê sanî dest bixin kerem ki mamoste banga bêdengiyê ey civaka min a qedîm ey gelê xwedî dîrok û bi rûmet hûn rawesin êşên we pirin ez bi tikek çend rokî me hîna bisekinin ez ê bimrim hûn bêdeng bimînin bila cendekê min ê ter ji we hemiyan re bibe mertal tu deng neke ez ê keviran bavê cim dijmin bi temenê xwe yê neh 10 salî gêr kûçiyayên azad bibe para min û himbêza xwe ji min re veke ez ê tê bikoşim bi şev û bi roj sal û dozdeme bihar û havîna payîz û zivistana jî bênavber li çol û li çepela li deşt û li newala li ser taht û zinara û tu dîsa deng neke ya ez ê bên me kuştin bi top û bi guleyên dijmin li kuçan jî û li şaneşînê û di şîvaka mala xwe de carna jî bi balafira li ber çavên hemû cîhanê û yan jî ez ê bême dîlgirtin û şikencekirin li dadgehek mafê dijmin bi tenê diparêze bême darizandin di demekî Kurd de lê ji temenê xwe bêtir bême cezakirin hûş be bêdeng be ez ê di nava çar dîwaran jî mafê we biparêzim dîsa bi salên ji emrê we dirêjtir hûn deng nekin ez ê laşê xwe bidim ber gerevên birçîbûnê û dîsa ji bona we xelas bikim têkevim rojiya mirinê hûn hiş bibin û bêdeng bimînin bila dayîkên me bi tenê bimînin li kuçan hûn tenê li laçikê wanê spî û di binê li lingê dijmin de nebinêrin bêdeng bin hiş bin deng nekin li benda mirina min û li benda mirina xwe bimînin ساعت خوش ماموسته مالا تی آوا آنها ماموسته تو خباتا خوچه و ارگانیزیت کی تو پرانی هلبستی نویسینی یعنی جی تو پلان کریه تو دست به رومانی بکی چیروکن د بیرا تدا تشتی کود تو خوازی وکه برهم پشکشی ملت مبکی کی جان جوره چیروکن مامۆستا بێتر هەلبەستێ نویسن لێ دەمێ پێش دە ڕۆمان و چیرۆک jî teqa sevêter kevin yani hîn nehatine asta çapkirinê wek plansazîkî tune ji xwe em bên bûyerek di qewmin mixabin ji ber ku êşê me Kurdan gî pirin em wek êşê xwe anatînin ziman yani yana em bên çanda me çandekî pir dewlemend heye em bên rojê me em bên li ser ziman jî helbestê xweş tê nivîsiyandin min jî nivîsînê biçûk biçûk em ê ser Newroz çandekî me çiqa efsanevî bi êşê hatibî jî lê wek em ên Mihricanê tê pîrozkirin li her deverê cîhanê êdî me re karî bibe yani ji Kurdistanê dervê Kurdistanê jî êdî tê pîrozkirin em ê wek li Awropa çandekî em ên çanda Kurda gelek dewlemend lê xwedî dertên ew jî ciyekî kêfxweşî em ên rojê cilûbergê Kurdistanê tê wek Mihricanê tê pîrozkirin rojê Govendê tê pîrozkirin û her cûre wekî de îja aniha ji ber ku hîn wek em negiyaştin wê aramiya me re xwe ji her tiştî bike me re bibe guhê xwedkar bike
تو کاری مجیتون هم هول ایلا که خوشی بنرن یعنی بهتر هلبسته می آنجی همین مجار لسر ایشین از کارم بدیم رخنه بشی از و بدی هاوی ده پاریزم تمام و دم هناك سر بخربت الممثل نها ای خلق دم شورش چید که یعنی جوان تشتکی لزوم دیگه و که نتو جوهر قهرمان خیالی چید کن پورتره چید کن مثلا نوا نبیجم جبو خیال متنگ نبه نتو پرانی چیروکین لهنگی دافرینن نویسکاری وان ایدئولوژی وان یعنی کسی که نتو آن برای واد بن چید کن اما کردا خودی لهنگانه پر لهنگی مهنه مثلا صرف شر 5 سال انداویه او قاز لهنگ هنه ام نکارم بنویسین ام نکار بحث وان بکن چه زندان آمده بگیره حتی هر کاراکتری که لسری چیه کردستانه لباکور دبه لباشور لروجاوا دبه پرن لهنگین بریا 5 سالان دست پیکا 7 ساله حتی نها اوی کو دستران آنده هاتنه گوتن اوی کو بونه مجارین دنگ بیجیه هر یک جوان لهنگه که به مبالغت و بنویسینی جی دکاره ببه رومانین پر عجایب پر بتاثیر نها گاودن و اوی جی وره جواد مروانی جی وره لهنگین چیروکی وی استرانی وی هنه اما وی شکلی بس بکن چما ام نکارن لهنگین خواه یه هی داخل سر کاغذ یعنی به شکل جدا بخن برهمه که ادبی چما هم دترسن چما هم نه جهاتی نه وکی انسانی که علاقه هم به قلم و نویساندنه ماموس نجی ترسی یعنی دبو که امین لهنگ پشتی جیانا خوش دست ده مرا قیمتی وی زانه بر راست خبره و گرک دما هیجی مرا خاطره وان زانی بود دین زمان لیتاک از اویا بدی هاوی نارم ماموس بجاره و باز کرده همه تکوشینا وی 5 سالی داوی اویا وره بدی هاوی نات پسوان دانا بنایجی بیر کردن انا امین رجالی ویژه از ببین کردا گلک تشت آفراندن بری هبو تونه بوجی امین بکیمانی هبو امین ویژه زندانی جیهانی هبجی تشکی کیمانی اما ایرو کردستان آنجی زندانی ترکیه یعنی نویسکارنی گلک امین 30 سالی دندرد و ور نویسینی تل سر او قاس مجول ببه ایدی قادق ده درکتی اولی امین مجارا یعنی ویژه زندانی لجیکی ویژه چیه مرکاره میناد بده ابانا گلک شد دبه نگیاشت به بر دسته ما آنجی چاپ نبوبن لی بدی هاوی نامینه اوی هر که هر تیک افسر هب و دما خود اوی درکت تشتت گود جی گلکی مهمه نویس هنه ناگجه بر دسته ما خویای پیاسه کیویتنه پرگاله کیتنه سازی ما کو بکار بن قیمتی بدم پرتوکام ببین بین پیشیا ملت ما او پرگال تونه امرو چوب کر به جناب ده که مثلا نتنی ملت ما امن کارن دعوا ملت ما بفروش ملت ما جی نه دعوا کی مهد به ناو نتوی لهنگن ما چیروکن ما به ناو نتوی چما پرگال کی ما کو اوقاز برهم ما ورگری انگلیسی و فرانسی به زمان بیانی تونه یانجی گلو اکادمیه که می ویژه هیئت تونه ام چیروکین خو قهرمانین خو لهنگی خو به زمانی که ادبی چه قصد کردم بنویسیم آسته دیوان ادبیات گردونی آنام نتوی ام چه قصد پیک دینند نویسی خوده او رومان کتب است که اگر اموار گرن انگلیسی ما مسته او پرتوک لگوری دیوان ادبیات آنام نتوی د مکتب انگلیسی ده دکاره وره خواندن دکاره وره خواندن پیوان ادبی من کارو وره خواندن ما مسته یعنی وقتی که تو روپله که دنویسینی رومان خواه تو هفته و 7 جاره عینی گوتنی دوباره بکی تو نری سینونیم دن گوتنین عینی واته و جدا هاته بنویسان تو انا نینی نخه تو بکوی نوا تکراری و مجار خود تم تکرار بکی و تو ببیجی مجار مهمه راسته لهنگ مهمه راسته
اوای نویساندن دبیجم خاص لگوری پیوانا ادبیات ناونتویه یعنی مرن نکار ببی کیم آن سیدی مرن نکار ویا نه کاری منه هم ببین نویسکاری گلک جمع هیجاتر و خوشتر دنویسینن لکیمانی هم بین وجیانی زمان ده هم بین سازی بان پرتوکا بدن ناساندن و بدن ورگراندن کیمانی هم دور دیه یعنی قیمت اوجی هم به دولت بونه گریدن قیمت جب پرتوکی کردیر آنا تر زیده نای نشاندان امین دولتی ده دوره ده پرتوک گاوا به چاپ کرن از نشاش بم 10,000 پرتوک دستینن جوی نویسکاری آنجی جوا شانخانه لتواهی وی ولاتا پرتوکخانه بلادکن اف ریک یعنی قط ام ببین وی نویسکاران نایشینو و خواه بخواه امن جالی وزارتا چانده تی بلاف کرن اوه ریک جبو ما یعنی کردا کیمانیه که بلا بیا درفتا متون همه جی بسکنن نا ام دبر خود دین ام ببین ای تا قضایی رو که بگه جیکی ایجا یعنی بگشتی خواندن جی که ام بیه تدی گوتونه که دبیر راز نتو راز بو ایجا ترز از پام تلفونی بیریکا مخابن از سروی دبیجم آنجی مدیا جواکی یک راست بکار ناینن یعنی ایدی شما پرتوکا ناخوینن امن مدیا جواکی جی امن جبند کی درشتر به تلیکا خو اول لخن درباز کن اوی که مانیا مهی لی وقتی تشته مگو کش بهدو گریدا یمدن وزارت ما چانته لی خودی در کتاب بلا فکر ایوان پرتوکا بگیاشتا بردسته امن دبستانا حتی سرابطای ناوین اوی تمام پرتوکانا بلا بگا ایوه کی دی سازی لی خودی در کتانا امن جالی چاپ کرن آلیکاری بهاتا کرن وقت مقاله امن ویجه زندان کر او جمع گلکی کم درفترن یعنی گرک مرا خودیتی دوام بکن وقت سازی کی آوا بکن لی خودی درکبه بوی آوی از کارم شیرو بکن ما مصطفى فایده مدیا جواکی جی مروت کاره ببینه یعنی ایدی بلکی ایجاب نکه تو پرتوکا خواه باوه که نویس مرکب ببی پیشیت تماشوان یا جی خواندوان تودکاری بخونه بدنگی هری خوش پرتوکا خواه بخونه و انسان هم دما عربه خواه داجون دکارن گودار بکن وکی رادیو بریا رازانه دکارن گودار بکن سری سبی دما خواه تف دکن جبو بچن کاری خواه دکارن گودار بکن یعنی به شکلی که تودکاری مدیا جواکی اینترنت بخی خدمت ادبیات خوشی تشتی که از بس بکن پاشیم خاطرش تماشوانه بخوازم ما مستنا پرگالا ما آکوردان مرو چه وقت کاره موتیو بکه چه بکه ساز بکه وقتی از بیشتر پیوان ادبیات ناونتیوی قصد من اوه تو پرتوکین نویسکارین ولاتین جدا اگر تو ور نگرینی تو آسته ادبیات و نبینی زمان کردی دی بیشم ورگر کردی و پاشی جی تو پرتوکی خواهر نگرینی مقایسه جی چه نابه از وید بیشم و اتوریته سیاسی کرده دبی و مسئله دانه سرماسی جرا بچه کی پر جدی وقتین از تنه بحث باکوری کرسی نکم جبر کو مسئله کی نتویه هر بشی کردستان بکار به بچه کی بخواه مسئله کمله کی اکادمیه کی ساز بکه هم ورگر زمان بیانی بکه و هم جی ایمه ورگر زمان بیانی و اف خباتا نتویه همی پارتی بشین کورسانه جدا هر کس پاره خود بچه کی بخی اکادمیسیان نمی کرده بخی تدا خدمت کی دائمی هبه علاقه به سینور کردستان تونه با آمده هولر هر کس بلا تدا جیه بگیرم قصد من اوه مرو چه وقت کاره بگیجه وی پرگاله همو صد 2 دقیقه شیروات بگیرم من خاطر بخوازم ما مستعد بکرتاسی پرسا بری از سراراس بکم شاش نفهم کرن مدیا جواکی تقص مره جهلا ایک شاش بکارتینه اضافه مره کاره بیا بک درفت شخور بک همجد و به گاف نیمزن جیباب
شخوا مرا خوا نوجنک مره تک بچما مست بر به وقاو جیگو پرتوکه بدنگ اندین رومانه بدنگ و هلبسته بدنگ بر به هاوی درج بر دنه گلک علاقان سروی هاوی مرا کار به هاوی بک ایجاب پرساو آدم آموسته بنی سیوانا پنا کرد شخوا بشن بشکجی بشا ورگراندن هم بین لی هینا امین تشکی ترکر چه نبی وک آرمانجاوان شخوا افکو پرتوکه کردا ایک بنا بودنگ ایک مرا ورگرینه و به جهان بده ناس کرن اوی کارا دومه یعنی مرا نحقیه جلوان نکه کاری خود مشینن لیهین ام بین وک اوقات بیرامه و ویجامه دولمنده لگوری ویت مقایسه که نگیاشتی وی هستا یعنی این من مافی ندایه واره امین ویجا کملا ویجا کاری کرد ناونداوی آمده اما تباهی کرد کارم ببین اندام ببینی ویجی دروژه پیش ده اوی بشه شبو ورگراندنه چه ببین ایجا انکی کمانیه مش بر زمان جهین همستد تشتد خیالی مده زمان بیانیش ام نه علمینه کمانیه مدوی واری جده از هیوی دکم اوی درباس بزی کمانیه تشتد سری مده بجم کمله که هبه مرکزک ناوندک بقاسی ست دو ست کس برای اینترنت هرکس جمالی خواه بخبتن و هرکس دبار خوش وی کاری بکه اف کاری ورگره کاری نویساندنه پیاسه پرتوکان ببه کاری پروفیسیونل ایوه مسئله یعنی او کسی کود که وی کاری نچه درکی دنا نخبت از بسوی مسئله کم ما مسته محمد سعید آرزو مالاته آوا پر کیف خوش بو من ناسینا تجی موسا کم بجی مهو ناس کرد وقتر مالا و جیابا سرکفتن جوار بازم